أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
أفادها إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وزوجه وذريته لله لهم الفاتحة. بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي
يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور جل جلاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا محيي الموتى برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقامها الله أدامها ما دامت السماوات والأرض. صووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر. الله أكبر.
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإن تقضي الله عليك وإن تقضي عليك ولا تبن عليك ما قضيت
اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم انصرنا والمسلمين، اللهم احفظنا والمسلمين، واكفنا وإياهم أجمعين شر مصائب الدنيا والدين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود، سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر. الله أكبر 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 الله أكبر
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي. الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي. الله يا لطيف يا وافي. الله يا كريم أنت الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. موجود. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. معبود. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. مقصود. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. عظيم. لا إله إلا الله. دائم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جهل السوء في دار المقامة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم، آمين يا مجيب السائلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة، وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang dan pemirsa YMA TV Palembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan iman kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini Jumat 4 Ramadan 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 15 Maret 2024 Masehi. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Iqbal yang akan menyampaikan ceramah dengan tema Bulan Ramadan bersama Al-Quran. Sebelum memulai ceramah pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membacakan umul kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Al-Haziniyah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, selanjutnya marilah kita dengarkan ceramah oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Iqbal. Kepada Ustadz kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin
wal hadirat, mustami'in wal musyahidin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita berbagai macam karunia kenikmatan, yang mana semua itu adalah tanda rahmah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan terkhusus saat ini kita semua mendapatkan suatu kenikmatan yang luar biasa dengan kembalinya kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah dikatakan menjadi sayyidus syuhur, penghulu, pemimpin para bulan-bulan. Bulan Ramadan adalah bulan istimewa untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ramadan dikatakan itu seperti madrasah, sekolah. Yang namanya sekolah itu ada kurikulum, ada pelajaran-pelajaran yang harus kita pelajari, yang harus kita amalkan, yang harus kita praktekkan. Maka banyak pelajaran-pelajaran yang harus kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Salah satunya pelajaran yang paling penting, yang paling utama, yaitu ketika masuk di bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa. Diwajibkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan puasa Ramadan ini menjadi salah satu rukun daripada rukun Islam. Oleh karena itu, maka kita setelah masuk bulan Ramadan dilatih untuk bisa menahan hawa nafsu. Kalau kita mengkaji terkait tentang keutamaan puasa, itu sangat banyak. Sangat banyak keutamaan puasa yang kalau dibahas itu baik dari segi apapun ada kalau. Akan tetapi yang kita pahami bahwasanya puasa ini adalah perintah Allah, yang mana target kita ketika kita berpuasa, kita ingin mendapatkan predikat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, gelar yang akan disematkan oleh Allah dalam firman-Nya tentang perintah Ramadan, la'allakum tattaqun. Kita berpuasa agar kita termasuk kategori orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita puasa itu kita meninggalkan sesuatu yang sebelumnya atau yang sebenarnya itu boleh kita lakukan. Tapi setelah masuk bulan Ramadan, sesuatu tadi menjadi haram. Masuk Ramadan, di satu Ramadan, mulai dari pagi terbit fajar sampai terbenam matahari, kita tidak lagi boleh melakukan hal-hal yang sebelumnya atau sehari sebelumnya itu boleh kita lakukan. Sarapan di luar Ramadan boleh, setiap pagi sarapan. Makan siang boleh. Tapi setelah masuk Ramadan kita tinggalkan semua. Kenapa? Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang halal di luar Ramadan, masuk Ramadan jadi haram. Jadi haram. Pempek yang biasa mungkin tiap pagi kita sarapan makan pempek, masuk bulan Ramadan pempek jadi haram. Tekwan model yang mungkin kita biasa tiap pagi sarapan tekwan model, masuk Ramadan itu menjadi haram. Kenapa tadi? Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang sudah kita makan sahur tadi, makanan kita makan sahur tadi mungkin masih ada sisa lauknya, ada tempe, ada ayam, balik lagi kita makan jadi haram. Tidak boleh kita makan. Kenapa? Kalau kita makan puasa kita batal, haram gitu. Jadi sesuatu yang dihalalkan sebelumnya itu bisa menjadi haram ketika di siang Ramadan. Tempe haram kapan halalnya? Habis maghrib gitu. Es buah, es campur siang hari Ramadan haram. Kapan halalnya? Habis maghrib. Makanan apapun yang biasa kita makan kalau sudah siang Ramadan itu menjadi haram, meskipun makan itu hakikatnya halal. Tapi kalau sudah masuk Ramadan menjadi haram. Bahkan ini yang sudah menikah, bini bapak di rumah kalau siang Ramadan balik ini jadi haram. Tidak baca di otak-atik. Kapan jadi halalnya? Habis tarawih.
habis tarawih, habis maghrib kecepatan, tidak tarawih lagi kagak. Jadi ini perintah Allah. Kita diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu yang sebenarnya, yang sebelumnya boleh kita lakukan. Tapi karena ini perintah Allah, maka Allah kasih jaminan. La'allakum tattaqun, kalau kita benar-benar melaksanakan puasa ini 1 bulan penuh, maka kita termasuk kategori kata Allah orang-orang yang benar-benar bertakwa, orang benar-benar yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini latihan kita untuk menahan. Jadi puasa ini menahan hawa nafsu, bukan ngilangi hawa nafsu. Karena secara sunatullah, secara asalnya memang kita ini ada nafsu, yang mana nafsu ini ya tidak bisa dihilangkan. Setiap kita manusia punya hawa nafsu. Kalau tidak kata hawa nafsu bukan manusia, malaikat. Malaikat tidak punya hawa nafsu, tapi kita manusia punya hawa nafsu. Maka di bulan Ramadan kita dilatih kayak mano untuk bisa menahan hawa nafsu ini. Dengan apa caranya? Menahan sesuatu yang sebenarnya boleh kita lakukan, menahan sesuatu yang sebenarnya halal untuk kita kerjakan, tapi masuk Ramadan kita tahan. Upayanya apa? Agar kita pun benar-benar bisa menahan, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Latihannya apa? Ninggalkan yang halal. Menahan yang halal, maka insya Allah yang halal bisa kita tahan, maka yang haram itu pun lebih mudah untuk kita tinggalkan. Ini latihannya. Jadi ini bulan Ramadan, maka uang yang puasa Ramadan juga ada syarat-syaratnya. Jadi tidak setiap uang itu wajib puasa. Ada syarat-syarat. Dalam bab-bab fikih banyak itu jelaskan tentang syarat wujubus shaum. Syarat wajibnya uang itu untuk puasa. Jadi ada uang yang dia tidak kena kewajiban puasa. Kalau dia tidak kena kewajiban, tidak masuk kategori uang wajib puasa. Kalau dia tidak puasa, tidak berdosa. Beda kalau uang yang dia mencukupi syaratnya. Dia wajib puasa, kalau tidak puasa dia berdosa. Maka dalam kitab-kitab fikih banyak dibahas, tapi secara umum ada 4 syarat. Yang mana ketika 4 syarat ini ada pada diri seseorang, maka dia wajib puasa. Tidak boleh dia tidak puasa. Kalau dia tidak puasa berdosa dia. Yang pertama secara umum ya Islam. Yang kedua baligh. Yang ketiga mampu. Yang keempat berakal. Ini syarat. Ketika dalam diri kita ada 4 syarat ini, cukup 4-4-nya, kita termasuk orang wajib puasa. Tidak boleh kita tidak puasa. Tapi kalau ada orang tidak puasa, mungkin uang itu kurang syarat. Kalau tidak cukup syarat, tidak apa-apa tidak puasa. Misalkan tadi kemarin kita lihat uang Ustaz, aduh uang itu tidak puasa. Ya mungkin uang itu tidak cukup syaratnya, maka tidak puasa. Mungkin dia bukan uang Islam. Kenapa? Karena uang yang di luar Islam, agama lain selain Islam, dia tidak wajib puasa. Jadi terserah dia nak makan apa urusan dia. Dia tidak Islam, tidak kena khitab perintah untuk puasa. Karena dalam perintah puasa ya ayyuhallazina amanu, yang diperintahkan orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka uang yang tidak Islam dia tidak wajib puasa. Maka kalau kita ngeliat orang tidak puasa siang-siang hari makan, ya kita berhusnuzon, berbaik sangka, oh mungkin dia bukan orang Islam, ya urusan dia. Oh tidak Ustaz, uang bapak emaknya Islam, dia baru berapa bulan lalu balik umroh. Oh mungkin dia belum balik. Uang belum balik juga belum wajib puasa. Uang belum balik, budak kecil, umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun nih. Kalau kita bahas bab fikih tentang tanda-tanda balik kan ada. Anggaplah yang masih 6 tahun 7 tahun belum balik. Nah maka budak-budak yang belum balik, anak-anak yang belum balik, dia tidak wajib puasa sebenarnya. Maksudnya apa? Kalau dia tidak puasa tidak berdosa. Tapi kita sebagai wong tua melatih mereka. Disuruh puasa, besok puasa. Dilatih. Kenapa? Kalau tidak dilatih dia tidak terbiasa dia. Maka dari sebelum dia balik sudah biasakan untuk puasa. Tapi dalam hukumnya dia belum kena kewajiban. Jadi kalau tidak puasa tidak apa-apa. Jangan perlu dipaksa. Anak kita yang masih umur 6 tahun gitu. Kalau sudah tidak kuat lagi siang-siang masih dipaksa. Kalau tidak puasa masuk neraka, jangan. Kenapa? Dia belum kena kewajiban. Tidak apa-apa semampu dia. Hari ini cuma mampu sampai jam berapa? Ya sudah besok suruh tambah lagi. Nah, seperti itu ini latihan. Ya mungkin uang belum balik tidak wajib puasa. Oh tidak Ustaz, belum balik cak mana? Anaknya lah 3 uang itu. Mungkin yang ketiga uang itu tidak mampu. Ya, kita kan tidak tahu, mungkin dia lagi sakit, lagi tidak enak badan. Karena uang yang lagi sakit juga masuk kategori uang yang tidak wajib puasa. Karena jelas di Al-Quran Allah mengatakan wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar.
Dan uang ada yang ketika dia marid sakit, au ala safar ketika dia sedang safar, melakukan perjalanan jauh, maka dikasih keringanan dari Allah. Tidak apa-apa dia tidak puasa. Fa'iddatum min ayyamin ukhor, tapi kaget dia diganti di hari yang lain. Nah ini mungkin dia lagi sakit, atau kalau yang wanita mungkin sedang halangan, maka dia juga termasuk orang-orang yang tidak mampu puasa, tidak bisa puasa. Mungkin uang itu seperti itu. Dia tidak mampu puasa, mungkin lagi sakit atau ada uzur sehingga dia tidak puasa. Tidak Ustaz, tadi dia ngangkat galon 2 ekor, tangan sikok-sikok diangkatnya, kuat dia, tidak sakit tidak. Mungkin dia gila. Uang gila tidak wajib puasa. Uang gila tidak terkena khitab syariat, tidak kena aturan agama. Uang gila tidak kena aturan, makanya kita kalau tidak galak puasa, tidak galak sholat, jadi uang gila lemah. Iya, tidak kena aturan. Jangankan aturan agama, aturan negara lagi tidak kena uang gila. Uang gila ngerusak rumah uang, selesai kita yang rugi, tidak baca di penjara, gila. Uang gila bunuh uang, mana di penjara, gila. Tidak kena aturan. Nah makanya ini tapi syarat-syaratnya, kalau kurang sih kok syarat tidak wajib. Tapi kalau kita mencukupi syarat-syarat puasa, maka kita wajib puasa. Karena tadi puasa menjadi salah satu rukun Islam. Ini menjadi kewajiban kita masuk di bulan Ramadan, kita wajib puasa. Jadi ini yang pertama kurikulumnya. Kurikulum Ramadan yaitu kita diperintahkan untuk berpuasa. Ini yang paling penting. Lalu apalagi kurikulum Ramadan? Itu tadi yang tema kita ini, bulan Ramadan bersama Al-Quran. Salah satu kurikulum Ramadan adalah kita untuk dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Dalilnya yang pertama karena bulan Ramadan adalah bulan yang mana diturunkannya Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 185 jelas dikatakan syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dari sini jelas bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu kita dianjurkan al-iktsar qiraatul Quran, memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Masuk Ramadan kita kalau bisa senantiasa bersama Al-Quran. Jangan lepas dari Al-Quran. Bahkan para ulama itu, mereka kalau sudah masuk Ramadan fokus membaca Al-Quran. Diriwayatkan Imam Syafi'i itu kalau sudah masuk Ramadan 1 bulan itu baca sampai 60 kali khatam Al-Quran. Bayangkan, karena fokus. Al-Imam Malik, mazhab Maliki, Imam Malik itu beliau kalau sudah masuk Ramadan fokus Quran, tidak ngajar. Kenapa? Fokus untuk membaca Al-Quran. Banyak ulama-ulama, orang-orang soleh dulu kalau sudah masuk Ramadan mereka fokusnya dengan Al-Quran. Kenapa ini? Karena mereka tahu kemuliaan bulan Ramadan, salah satunya bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Oleh karena itu memang kita dianjurkan untuk memperbanyak, bukan memulai baca Quran. Kita ini kalau masuk Ramadan mulai baca Quran. Kenapa? Sebelum Ramadan tidak pernah baca Quran. Nah, bedanya kalau ulama dulu masuk Ramadan memperbanyak baca Quran. Maksudnya apa? Di luar Ramadan dia sudah baca Quran, masuk Ramadan ditingkatkan, diperbanyak. Kalau kita tidak. Kalau kita ini masuk Ramadan mulai baca Quran. Kenapa? Sebelum tidak pernah baca. Al-Qurannya disimpan baik. Kadang sampai berdebuan. Masuk Ramadan mulai dicari mana Quran tadi. Baru dibaca. Kaget selesai Ramadan simpan lagi. Tahun depan belum nak diambil lagi. Nah, jangan. Nah, jadi kita juga dianjurkan setiap hari membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini kalamullah. Al-Quran kalamullah yang mana kalau kita baca beda dengan kita baca Quran. Kita baca Al-Quran beda dengan kita baca cetan. Kenapa? Kalau kita baca Quran kita pasti dapat pahala. Kalau kita baca Quran belum tentu dapat pahala. Bacalah kita majalah, bacalah buku lah, sampai kita hatam berkali-kali, ngerti apa yang kita baca, belum tentu dapat pahala. Tapi kita baca Quran, meskipun tidak ngerti, tetap dapat pahala. Karena Nabi yang ngomong, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun, kata Nabi. Barang siapa yang baca 1 huruf daripada kitabullah yaitu Al-Quran, falahu hasanatun, maka dia mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, kata Rasulullah. Dan 1 kebaikan tadi dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikannya. 1 huruf kita baca dapatkan 10 kebaikan.
10 pahala. Rasulullah mengatakan, melanjutkan dalam hadis tadi, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamu harfun wa mimu harfun. Akan tapi huruf alif itu 1 huruf, huruf lam 1 huruf, huruf mim 1 huruf. Jadi kita baca alif lam mim itu sudah dapat 30 kebaikan pahala. Luar biasa. Ini kita baca tanpa kita pahami. Apalagi kalau kita membaca dengan tadi memahami, merenungi, luar biasa. Ini membaca Al-Quran tak ngerti baik, dapatkan pahala. Jadi jangan jangan bosan, jangan malas, makanya semangat. Masuk Ramadan kita juga dianjurkan salah satu madrasahnya pelajarannya untuk al-iktsar, memperbanyak baca Al-Quran. Karena Al-Quran ini, membaca Al-Quran itu lebih afdol daripada kita berzikir. Lebih afdal membaca Al-Quran daripada berzikir. Maka dalam kitab At-Tibyan ini dijelaskan, ini kitab karya Al-Imam Nawawi, At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, dikatakan oleh Imam Nawawi, wa'lam annal madhhab as-sahihah al-mukhtar alladhi alaihi man yu'tamadu minal ulama anna qira'atul Quran afdalu minat tasbih wat tahlil wa ghairihima minal azkar. Jadi Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan mengatakan, ketahuilah bahwasanya menurut pendapat ulama-ulama mazhabus sahih, pendapat yang benar al-mukhtar yang banyak dipilih oleh para ulama, bahwasanya anna qiraatul Quran, bahwasanya membaca Al-Quran itu afdol, lebih afdol minat tasbih, dari kita baca tasbih, minat tahlil, daripada kita baca tahlil la ilaha illallah, wa ghairih, dan selain keduanya minal azkar, daripada zikir-zikir yang lain. Maka paling afdol membaca Al-Quran. Ini ulama sepakat, pendapat yang kuat mayoritas ulama mengatakan membaca Al-Quran lebih afdol daripada berzikir. Kenapa? Karena kita membaca Al-Quran, kita tadi sedang berkomunikasi, sedang berbincang-bincang, ngobrol sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita pengen ngobrol dengan Al-Quran baca Quran. Ngobrol dengan Allah itu dengan membaca Al-Quran. Maka dikatakan membaca Al-Quran ini lebih afdol daripada berzikir. Berarti jangan kayak gitu, berzikir, tapi masuk Ramadan khusus diperbanyak waktunya, space-nya untuk Al-Quran. Diperbanyak waktu kosong baca Quran. Kenapa? Karena tadi ini amalan yang paling dianjurkan ketika masuk bulan Ramadan, ya selain wajib puasa dan juga al-iktsar qiraatul Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Makanya jangan cuma baca Quran di bulan Ramadan, tapi bagaimanalah mungkin ini menjadi batu loncatan kita, jadi permulaan kita. Pokoknya ini mulai Ramadan aku baca Quran, lepas Ramadan aku lanjutkan. Jangan sampai berhenti setelah selesai Ramadan. Kenapa? Ini amaliyah yang luar biasa, yang mana kalau kita baca tadi keutamanya luar biasa. Maka ini menjadi perhatian kita, terkhusus ya. Kita ini ya kadang untuk perhatian Quran ini beda. Kenapa? Kadang kita tidak terlalu perhatian dengan Al-Quran. Padahal ketika kita benar-benar memperhatikan Al-Quran, maka ini menjadi suatu kebaikan untuk kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Rasulullah mengatakan, man ja'alal Qur'ana amamahu, uang yang menjadikan Al-Quran di depannya, dia menjadikan Al-Quran sebagai imamnya yang dia ikuti. Maksudnya apa? Dia menjadikan Al-Quran sebagai imam, dia baca, dia pelajari, dia ikuti apa yang ada dalam Al-Quran, perintah-perintah yang Allah perintahkan dia laksanakan, larangan-larangan Allah yang disuruh tinggalkan dia tinggalkan. Kenapa? Ketika orang tadi menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, menjadi sesuatu yang dia ikuti, qadahu ilal jannah, maka dia akan dituntun oleh Al-Quran masuk ke dalam syurganya Allah. Ini janji Nabi. Tapi sebaliknya, wa man ja'alal Qur'an khalfahu, dan orang yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, jadikannya makmumnya, yang dia ikuti dirinya dewek, dak galak ngikuti Al-Quran. Kata Al-Quran ini wajib, tidak diikutinya. Ini dilaksanakan, dak digawikannya. Justru malah yang dilarang dalam Al-Quran dia gawikan. Tidak diikuti Al-Quran, ditaruh di belakangnya, tidak dipedulikannya. Maka sakahu ilan nar, maka Al-Quran akan menuntunnya, akan menggiringnya masuk ke dalam neraka. Jadi maka ini Al-Quran menjadi perhatian. Kenapa? Karena Al-Quran ini salah satu yang bisa memberikan pertolongan, yang bisa memberikan syafaat kita kaget di hari kiamat. Al-Quran.
Maka Rasulullah mengatakan iqra'ul Quran. Nabi dalam hadis mengatakan baca Quran, baca Quran. Kita disuruh Nabi untuk baca Quran. Apa dia Ustaz, baca Quran tidak ngerti? Baca dapat pahala. Lalu keutamaan yang lain apa? Iqra'ul Quran kata Nabi fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kata Nabi sesungguhnya Al-Quran KG akan datang di hari kiamat menjadi syafi'an, menjadi penolong, pemberi syafaat li ashabi bagi uang yang galak baca Al-Quran, bagi uang yang rutin membaca Al-Quran. Kita pengen dapat pertolongan Al-Quran, pengen mendapatkan syafaat Al-Quran, maka kita memperbanyak membaca Al-Quran. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran itu termasuk orang-orang yang dirindukan surga. Mungkin sering kita dengar hadis surga itu merindukan 5 kelompok. Salah satunya tahlil Quran, wong yang senantiasa membaca Al-Quran. Oleh karena itu maka ini menjadi peringatan kita, ayo kita berusaha untuk setiap hari minimal membaca sedikit daripada Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Kita punya anak ajarkan. Nah, kalau dulu ini kita lihat dengan keadaan ini berubah dulu sama sekarang. Kalau dulu zaman anak kecil, mungkin zaman bapak ini yang lebih lama lagi, kita lihat dulu kalau maghrib no di musola, di masjid, di langgar, itu rame yang ngaji maghrib gitu. Sekarang kadang susah kita nyari. Susah kita nyari budak-budak kecil maghrib tuh ngaji. Kalau kita anak masih ndamanin waktu kecil-kecil SD itu masih ngaji di musola. Itu maghrib ngaji di musola. Itu maghrib belajar berjanji al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Ngaji, belajar tilawah dulu, sekarang katik lagi. Budak sekarang enggak katik lagi maghrib kayak itu. Keluar keluyuran, maghrib di depan TV. Kalau kita dulu tidak maghrib ngaji gitu. Wong zaman sekarang maghrib di depan TV, megang HP, beda. Maka kita ini akhir semakin jauh dari Al-Quran. Kalau kita dulu kecil-kecil memang wong tua kita kalau baca Quran. Yang fokus utama cak mano anaknya baca ngaji. Wong tua dulu gitu. Anaknya yang penting baca ngaji dari kecil suruh masuk TPA, suruh belajar ke guru ngaji gitu. Maka perhatikan guru-guru ngaji gitu. Kadang guru ngaji ini tidak diperhatikan lagi, padahal mereka ini yang sebenarnya yang memberikan pondasi agama gitu kepada anak-anak dengan belajar ngaji. Kalau orang baca ngaji insyaallah gitu bagus dia. Maka ini penting, kita keadaan sudah berubah. Keadaan kita sekarang orang-orang jauh dari kan kenapa? Ya karena tadi masanya sudah jauh. Kalau dulu maghrib uang di masjid di musola ngaji, kalau sekarang lihat tidak katik lagi, sulit kita mendapatkan. Mungkin masih ada di beberapa tempat tapi sudah jarang. Kalau dulu maghrib di sini ngaji, di musola ini ngaji, di langgar ini ngaji, lemah dulu. Ya karena mungkin zaman dulu juga TV belum banyak, teknologi belum secanggih sekarang. Kalau sekarang ini merusak. Banyak yang merusaknya. Kalau kita tidak bisa tadi mempergunakan kecanggihan teknologi dengan sebaik mungkin, akhirnya bisa merusak kita, menjauhkan kita akhirnya. Makanya wong tua perhatikan, kalau dulu kita kan disuruh ngaji. Pokoknya ngaji sore ataupun maghrib, musola, kelanggar ngaji. Belum boleh balik habis syak baru balik lagi. Seperti itu. Kalau anak sekarang maghrib depan TV, maghrib megang HP sudah. Kita sebagai wong tua kadang membiarkan, tidak mendidik anak kita. Oleh karena itu cak mano kita nak menjadikan anak kita orang yang soleh-soleha, sedangkan kita tidak memberikan pendidikan agama kepada mereka. Buat aturan di rumah, pokoknya TV mati, HP lepaskan dulu, ngaji. Atau masukkan anak kita ke madrasah. Sekarang alhamdulillah rumah tahfiz banyak, masukkan. Jangan pelit gitu. Kita ini kadang pelit untuk ngaji. Tapi kalau untuk anak kita belajar ilmu yang lain, semangat, bayar jutaan siap. Tapi untuk bayar ngaji 100.000 sebulan kadang kemahalan. Gitu. Merasa mahal nian. Kalau untuk belajar ilmu dunia, jutaan tiap bulan juga dibayar. Kadang kalau nggak sekolah, bajunya bagus, sepatunya bagus kalau ngaji kadang pecilah sudah lecek, baju kokonya kancingnya hilang banyak sudah. Kalau budak ngaji tidak diperhatikan. Kadang kalau hujan ada apa udah ngaji. Kalau sekolah jangan, kalau udah sekolah. Beda gitu nih sekarang. Kalau masalah ilmu dunia perhatian nian. Tapi masalah ngaji kadang hujan sudah ada apa udah ngaji lah. Itu. Kalau sekolah jangan, pokoknya harus datang ke sekolah. Nah ini salah. Ya, kita bukan berarti tidak boleh anak kita jadi pinter, tapi cak mana juga anak kita jadi wong bener. Gitu.
Untuk apa anak pintar tapi tidak benar? Gitu. Maka dengan Al-Quran dia paham ilmu agama, ini yang akan membuat dia menjadi orang yang pintar dan benar. Gitu. Daripada pintar tidak benar, banyak uang. Lalu kita berharapkan kaget anak-anak kita nih, dia yang akan doakan kita. Kita yang punya anak ini kaget ketika kita meninggal, kita berharap dia yang doakan kita. Ketika kita meninggal mungkin dia yang pacak nyolati kita. Kayak. Ya kalau tidak ngerti agama, tidak kita ajar agama, manu gitu. Maka ajarkan anak-anak kita tentang Al-Quran, dekatkan mereka dengan pendidikan-pendidikan agama, karena ini penting. Karena uang yang pacak ngaji insya Allah aman. Kita lihat tadi korek kita baca lemah, Ustaz Abdul Khair itu baca tadi, kita lemah dengarnya. Ya, meskipun agak lama sholatnya tapi lemah gitu. Kenapa? Yang dibaca lemah, ya, suaranya bagus. Ya. Karena yang penting pacak ngaji dulu. Ya, udah pacak ngaji, uang meskipun dia pacak nyanyi tapi tidak pacak ngaji berantakan pasti bacaannya. Mau gola dia suaranya bagus, pacak nyanyi, tidak pacak ngaji susah juga, tidak lemak juga dengarnya. Tapi yang pacak ngaji insya Allah suaranya lemak. Ya, tadi ayat pertama, dekat pertama baca surah As-Sajadah, dekat kedua baca surah Al-Insan, lemak dengarnya. Kenapa? Ini tadi Al-Quran. Ya, jadi ayo kita sekarang juga yang punya anak, punya cucu mungkin didik mereka, karena kita berharap mereka yang akan kayak menjadi investasi kita di akhirat. Menjadi investasi ketika kita dikasih pendidikan agama, insya Allah mengalir pahala untuk kita. Kalau kita mendidik dia jadi uang yang benar, mendidik dia menjadi uang yang soleh dan soleha, dilatih. Kalau dulu kan belajar. Jadi ini perhatian kita juga, makanya kita bersama Al-Quran. Cak mana bersama Al-Quran kalau kita jauh dari Al-Quran? Maka dekatkan dulu dengan Al-Quran, biasakan dalam baca Al-Quran, pelajari Al-Quran. Insya Allah lama-lama kita akan dekat. Akan senantiasa bersama. Kita ini kadang tadi karena tidak biasa baca Quran sebentar bosan gitu. Baca Quran 15 menit setengah jam ada kuat sudah. Kan megang HP berjam-jam kuat baik gitu. Ya itu gitu nih. Coba lah kalau baca Quran, meganglah 10 menit 15 menit selesai, ngantuk lah itu mah tuh. Gitu. Tapi kalau megang HP sampai berdalu-dalu sampai tidak tidur kuat gitu. Ya, kenapa? Karena beda. Ketika kita baca kan dapat pahala, setan banyak godanya. Tapi kalau baca setan tidak langsung goda lagi. Setan kalau dalamnya kadang banyak isinya, kenapa lagi digoda gitu. Nah, jadi ayo kita didik anak-anak kita. Kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Karena ini yang penting. Kita pengen anak kita menjadi anak-anak yang tadi soleh. Kita pengen kaget di akhir hayat kita. Kalau kita maaf mungkin sekarat, pengen dibacakan Quran oleh anak kita, dibacakan Yasin oleh anak kita. Kan kayak itu. Dak kati wong tua yang pengen anaknya ketika dia sekarat anaknya suruh nyanyi. Nak kau kan pinter nyanyi, kau kan juara nyanyi, kau kan artis. Kaget kalau bapak sekarat, kaget kau nyanyikan aku 3 lagu be. Mana ada? Gitu. Mana ada minta nyanyikan, pasti minta ngajikan. Maka kalau kita punya anak yang pacak ngaji lemah, maka tidak perlu anak pinter-pinter nian. Tidak perlu pinter, yang penting dia ngerti agama lebih lemah. Dia pacak ngaji, tinggalkan sih kok anak-anak yang mungkin biasa-biasa tapi pacak ngaji. Jangan anak pinter kalau tapi ngaji tidak pacak, agama tidak ngerti. Nah ini yang susah gitu. Ya kalau anak yang pinter, yang ngerti agama, insya Allah wong tuanya sakit, dirawat, ngerti agama, tahu dia berbakti dengan itu. Kalau anak yang pinter, kadang lah di luar negeri bapak emaknya tidak tahu lagi sakit cak mana, dia urusan dunianya be. Ya karena selama diajari dunia, ilmu dunia tidak pernah diajari agama. Bahaya ini. Nah, kalau anak yang ngerti ngaji lemah, wong tuanya nak sekarat, wong tuanya sakit, dibaca ke Yasin, wal Quran hakim baca. Cuma kalau tadi anak tak ngerti agama tak baca ngaji, kan bapak yang sekarat disuruh baca ke Yasin bapak kau tu. Dah baca aku baca Yasin, tak pernah ngaji, aku tak pernah belajar. Dipaksa, masuk kan dibaca Yasin, tak baca. Akhirnya tu ambil Yasin terjemahan, dibukanya, tak pernah baca, tak pernah ngaji, tak baca ngaji, baca terjemahannya. Ya Asin, kan kalau terjemahan kan ya-nya 2. Ya Asin, mak tadi langsung mati dengar mana ya Asin ngati. Kenapa tidak ngerti agama? Tidak baca ngaji. Gitu. Oleh karena itu tadi kita mendidik anak-anak kita untuk mereka ngerti agama, bisa ngaji. Karena ini penting. Kenapa? Ketika mereka paham dengan agama, diberi pondasi awal dengan agama, insya Allah mereka jadi apa be ke depan? Jadi orang baik mereka. Kenapa? Yang akan mendidiknya, yang akan menjagonya adalah agamanya. Dia tahu, ini tidak boleh. Dulu aku belajar dikasih tahu ustadz kayak ini tidak boleh, haram. Ngerti dia. Insya Allah akan terjaga.
Tapi kalau dari kecil tak diajari agama, jauh dari agama, ngaji tak baca, yang difokuskan cuma ya tadi ilmu dunia, semangatnya ilmu dunia. Kadang tadi tak tahu anak pacak ngaji apa tidak, ngerti salat apa tidak, bener wuduknya apa tidak, tak ngerti. Wong tua kadang tak merhatikan. Ini yang payah. Cak manu kita kaget nak pengen anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh, yang pacak senantiasa mendoakan kita. Dia beda ngerti, dia tak tahu agama, tak paham agama. Oleh karena itu nih tadi, wong tua bisa menjadikan anak-anak menjadi investasi, yaitu yang pertama coba dekatkan dengan Al-Quran, dekatkan mereka dengan Al-Quran, sehingga akhirnya ketika mereka dekat dengan Al-Quran, insya Allah kita ini akan senantiasa bersama Al-Quran. Uang yang dekat dengan Al-Quran, dia akan mendapatkan kebaikan di dunia, bahkan sampai di akhirat. Al-Quran akan bisa memberikan pertolongan syafaat kepada mereka, orang-orang yang senantiasa bersama Al-Quran. Makanya bulan Ramadan dikatakan bersama Al-Quran. Maka insya Allah kita jadikan Ramadan ini untuk kita lebih dekat dengan Al-Quran, lebih semangat baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, sehingga akhirnya apa? Dan kita pertahankan sampai selesai Ramadan. Terus kita baca, tidak baca nak sehari sejuz, sehari selembar jadilah. Tidak baca saya selembar, sehari 3 ayat jadilah. Kenapa? Yang penting kita tiap hari istiqomah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus melaksanakan ketaatan. Kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menghindari segala kemaksiatan, dan kita berharap agar di bulan Ramadan tahun ini kita benar-benar bisa memaksimalkan ibadah kita, dan kita berharap lepas bulan Ramadan kita termasuk orang-orang yang benar-benar bertakwa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Allahumma jal jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Iqbal yang telah menyampaikan ceramahnya. Semoga ilmu yang beliau berikan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah pula ceramah pada pagi hari ini. Kemudian kami informasikan bahwasannya pada sholat Jumat nanti akan ada ceramah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Dr. Andus Haji Zainal Umari MHI. Saya David dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Mohon maaf bila ada salah kata, kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.